Zipovu ikaze wowe kurikirana Zipovu TV, wowe wamaze gukora subscribe ndagushimiye cyane, nawe ugiye kuyikora muri uno mwanya nkuhaye ikaze, ubundi tujye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro bageraho buri mwanya hano kuri Zipovu TV. Muri uno mwanya rero amakuru ari kuvugwa mu mikino nta yandi nuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze gutangaza ko rufatanyije na polisi y'u Rwanda ubu ngubu ruri gukora iperereza kuri bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda Ferwafa. Barimo Kalisa Adolphe wahoze ari umunyamabanga mukuru w'uru rwego rwa Ferwafa, hakabamo ndetse na Tuyisenge Eric ushinzwe ibikoresho by'ikipe y'igihugu Amavubi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwagaragaje ko ibyo bakekwaho ari ibyaha bitandukanye birimo kunyereza umutungo, ruswa ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Aba bombi bakaba bivugwa ko kugeza ubu ngubu bafungiwe kuri sitasiyo ya Remera ndetse na Kicukiro, mu gihe iperereza rigikomeje kuri bamwe, ndetse bikaba bivugwa ko dosiye ya Kalisa Adolphe yo yamazije gushyikirizwa ubushinjacyaha. Ubwo ngubwo we akaba dosiye yararangije gukorwa, bikaba bitakiri mu iperereza. Aba bombi rero ibyaha bakekwaho bikaba ari biriya byaha twabwiye haraguru, birimo kuba kunyereza umutungo, ruswa ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Gusa ahangaha bakaba batigeze barambura muri rusange ngo bivugwe cyangwa se bisobanurwe igihe cyangwa se ahantu baba barakoreye biriya byaha. Gusa byumvikane ko ni ibyaha bishobora kuba bifitanye isano n'akazi bari bashinzwe, yaba ari uyu wari uri muri Ferwafa n'uyu nguyu wari ushinzwe gucunga ibikoresho by'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi. Ngayo nguko rero ngaya makuru ari kuvugwa. Ibi byaha baregwa akaba ari ibyaha dukunze kubona bikunda kuba abantu benshi bakunda kugwamo bitewe n'inshingano baba bari bafite, ugasanga birangiye za nshingano bazikoze nabi, ugasanga bisanze mu byaha nk'ibi ngibi urwego rw'igihugu RIB rutangaza ko abangaba barimo bashinjwa. Bikaba rero bivugwa ko aba bose ubu ngubu bamaze gutabwa muri yombi, bakaba bari gukurikiranwa, kandi bishobora no kuba hari n'abandi bashobora kuzagaragara muri izi dosiye zabo z'ibi byaha barimo baregwa kuri uno mwanya. Ngayo nguko amakuru ari kuvugwa hano mu gisata cy'imyidagaduro mu mupira w'amaguru. Andi makuru ni mu mwanya muto uri imbere, ntujye kure yacu, ubundi tuze kukugezaho n'andi makuru mu mwanya mutoya uri imbere. Zipovu.